Assalamualaikum sana makan sana nak malan tak awak menyungkah awak sana. Yang penting awak bahagia, wen bahagia di dunia tua. Makan lama sana. Tadi suruh makan ipit makan lawen, ati sambado detet makan kami kan. Ini sambalnya sambal ayam, pakai ati ampla, pakai kantang tuh bagoreng kan. Kami buat nasi mau makan tanya makan lawen banyak sambal. Indah rekak kecewakan. Wah makan was ketek sambalah ya. Wambil ati ampla cik sana kuah. Ati ampla cik ulang ipit pergi ke kamar kan pembantu pergi ke kamar. Wambil ati ampla cik. Alah kan, wambil kantang ketigo. Alah tuh kantang ketigo kan. Lah. Ti lalu ko ART kan itu selalu sambal. Kok dikit aja mas gitu kan. Nggak apa-apa mbak, nggak suka makan banyak-banyak. Itu serius loh. Tahu nggak sih kalau tahu inyo awak ambil sambal kadang-kadang sambal banyak-banyak deh cirepek beko sayang nah sama makan nasi awak kuah dan anak lah nak je sabut lo ipin nak kau tahu kalau lewat video kau di apa fiti di beranda sana yang sabu-sabu aja tetek nama ipin nak fiti bersakti tu di luar kau wah benar tuh kau di luar kau kuah sambalnya wa impi nasi awak tuh ayam ampla ampla cari wak sengaja mimpi nasi awak biar anak ketahuan jadi yang di luar tuh kantang sehingga kan belok awak nampak jadi itu solusinya sana yang nak merah kok pas makan kan jadi bawa makan nyuruh makan kan di luar makan kini kok tuh di luar rumah makan kini kok duduk di luar kok di dalam kok lalu kan nampak ambek sambal banyak ada koknya hari-hari ada merahnya wak ataupun besok pas wak makan yang suruhan sambal deh mana wasana dia memana saya jangan dikeceng ke nyuna kalau ambil sambal banyak bis lah makasih sana wak lantak lu nyungkah lu